O genocidu u Srebrenici. Srebrenica na genocidu u Srebrenici. Rezoluciju o Srebrenici. Ovih dana u medijima se puno govori o događajima u Srebrenici 1995. godine, a sve zbog glasanja u Ujedinjenim nacijama o rezoluciji o Srebrenici. Šta se u stvari dešavalo u Srebrenici i da li je zaista bilo genocida? Pogledajte u nastavku videa. Rat u Bosni počeo je 6. aprila 1992. godine, ali su se muslimani za taj rat spremali 2 godine unazad, tako što su već 1990. godine osnovali paravojnu formaciju u blizini Foče, kojoj je dopremano oružje i koja se obučavala u Hrvatskoj i učestvovala u tamošnjim borbama. U aprilu 1992. godine muslimanski ekstremisti napali su u zasedi vojnike JNA i tom prilikom ubili 5 vojnika, a posle nastavili da pale i pljačkaju srpsku imovinu oko Potočara severno od Srebrenice. Sledeći zločin nad Srbima izvršen je na Đurđevdan, a zločini su se jedan za drugim nizali sve do kraja 1992. godine. I ubijeno je preko 2000 srpskih civila i spaljeno 60 sela. Sa teritorije koju su muslimani kontrolisali, proterali su sve Srbe, njihovu imovinu pljačkali, a kuće i crkve popalili. Na pravoslavni Božić 1993. godine napali su selo Kravicu, gde su masakrirali oko 50 Srba, mahom staraca koji nisu uspeli da pobegnu. 16. januara 1993. godine presreli su kolonu Srba koji su hteli da pobegnu preko mosta u Srbiju i pobili su ih na licu mesta. One koji su prelazili čamcem gađali su snajperima i u toj akciji ubijeno je oko 70 civila, od kojih je najmlađi imao samo 4 godine. Početkom 1993. godine Vojska Republike Srpske krenula je u kontraofanzivu i brzo povratila izgubljene teritorije. Strahujući od srpske osvete, muslimani lobiraju kod Ujedinjenih nacija da demilitarizuje zonu oko Srebrenice. To je i urađeno u aprilu iste godine. Dve strane su potpisale sporazum da na prostoru oko Srebrenice samo vojnici Ujedinjenih nacija mogu biti naoružani. Sporazum za koji su muslimani lobirali i potpisali nisu poštovali od samog početka, a dokaz tome je izjava Šefera Halilovića koji je potpisao sporazum, a kasnije izjavio: Vratio sam se u štab i poslao naređenje u Srebrenicu i Žepu da ne smiju ni jedan ispravan komad oružja predati, niti i jedan čitav metak. Sporazum su nastavili da krše i kada su osnovali 28. diviziju u sastavu armije BiH sa središtem u Srebrenici, kojoj je oružje bilo dopremano iz vazduha, iako je i let preko te teritorije bio zabranjen, a takođe su i dalje vršili napade na Srbe. Sve ovo vojnici UNPROFOR-a su svesno ignorisali i tolerisali, iako su u sporazumu oni bili jedini garant da se demilitarizacija sprovodi, o čemu je u Hagu svedočio general Ruber Smith, gde je podržao Mladića i rekao da bi on isto uradio da je bio na njegovom mestu. Muslimansko stanovništvo je u to vreme bežalo od muslimanske vojske i vlasti, o čemu su i pisali pisma državnim vlastima. Trpeli su silovanja, pljačkanja i maltretiranja. Takođe je i pljačkana i prodavana za veliku sumu pomoć koju su Ujedinjene nacije slale stanovništvu. Naser Orić bio je komandant muslimanske vojske i svi ovi zločini dešavali su se pod njegovom komandom. On je takođe silovao muslimanske maloletnice, koje su od njega morale da potraže spas kod Srba u Bratuncu, o čemu postoje i svedočenja. Oni su takođe ubijali političke neistomišljenike ili bilo koga drugog ko bi im se usprotivio. 6. jula 1995. godine Srbi su otpočeli napad na Srebrenicu. To jest, nastojali su da unište muslimanske terorističke grupe koje su delovale u demilitarizovanoj zoni i da zonu u potpunosti demilitarizuju dok se vojnicima UNPROFOR-a i civilnom stanovništvu garantovala bezbednost. Dobar dan. Kako ste? Svašta su vam pričali do sada, imate mogućnost da me vidite, ja sam general Mladić. Iđete bezbedno do Kladnja. Želim vam srećan put i doviđenja. Ne bojte se ništa. Nisam ja onakav kako su me pričali preko radija i televizije, jel tako? Ja vašu decu i vas spašavam. A naša deca su pobijena 92. godine u kanjonu Žepe. Doviđenja.
a već 18. jula vojska Republike Srpske ušla je u grad. Evo nas 11. jula 1995. godine u srpskoj Srebrenici. Uoči još jednog velikog praznika srpskoga poklanjamo srpskome narodu ovaj grad i napokon došao je trenutak da se posle bune protiv Dahija Turcima osvetimo na ovom prostoru. Prilikom ulaska u Srebrenicu, Srbi su zatekli pust grad, bez i jednog stanovnika. Međutim, 20.000 civila krilo se u bazi Umprofora. Holandski general Karemens je tada molio Mladića da dopusti evakuaciju civila i dopusti dopremanje pomoći, što je on i prihvatio, i Srbi su im dali hranu i lekove. Sutradan je krenula evakuacija civila na teritoriju koju je kontrolisala armija BiH, osim vojno sposobnih koji su odvedeni na drugu stranu, kako bi bili zamenjeni za srpske zarobljenike. 28. divizija armije BiH pokušala je da se evakuiše prema Tuzli. Vojska Republike Srpske primetila je kolonu i napala ih artiljerijom. Mnogo ih je tada stradalo u toj borbi, ali su mnogi bili zarobljeni ili su se sami predali. Zarobljenici su onda odvedeni na više lokacije, od kojih je jedna lokacija bila zemljoradnička zadruga u selu Kravica. U toku noći zarobljenici su oteli pušku srpskom stražaru i ubili ga, a drugog ranili. Ostatak srpskih stražara su u strahu nesomično otvorili vatru po zarobljenicima i skoro sve ih pobili. Takođe, jedna grupa bila je smeštena u Bratuncu. Zbog straha od srpske osvete trebali su biti evakuisani na drugu lokaciju. Međutim, autobusi koji su ih prevozili zaustavili su se i svi do jednog su streljani. Dakle, u Srebrenici je bilo zločina i u to nema sumnje, ali genocida sigurno ne. Haški sud je za taj zločin osudio mnoge Srbe, među kojima su Ratko Mladić i Radovan Karadžić dobili doživotne kazne. Međutim, tačne okolnosti pod kojima su se zločini dogodili nisu utvrđeni. Niti je pronađen i jedan dokument u kome se naređuje streljanje zarobljenika. Sa druge strane, pronađeno je mnogo dokumenata u kojima se izričito naređuje poštovanje Ženevske konvencije. Nezavisna međunarodna komisija koja je istraživala ovaj zločin takođe je donela zaključak da genocida nije bilo, jer su ubijeni samo vojno sposobni muškarci, nijedna žena, deca ili starci, dok su sa druge strane Srbi imali žrtve i među nejačima. Tako da ako je i bilo nekog genocida u Bosni, bilo ga je nad Srbima, u Drugom svetskom ratu, ali i kasnije. General Safet Halilović u svojoj knjizi Lukava strategija piše: Morilan je tražio da se oružje preda Umproforu, a da se Žepa i Srebrenica demilitariziraju. U Sarajevo sam se vratio pred samu zoru, a već oko 11 sati bio sam kod predsjednika Izetbegovića. Mislim da grešiš, kaže mi. Morilanov predlog je dobar. Predamo oružje Umproforu i neka nas oni čuvaju. Pitam ga, a šta ako to ne urade? Na šta mi odgovara, onda nismo odgovorni. Tako da se iz ovoga može zaključiti da je Alija Izetbegović svesno žrtvovao Srebrenicu zarad viših državnih ciljeva, što nam potvrđuju i drugi njegovi poznanici kao i posmatrači Ujedinjenih nacija. U Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija trebalo je da se održi glasanje o tome da li je u Srebrenici bilo genocida. Međutim, to zasedanje je odloženo. Bošnjačka strana tvrdi da ako želimo pomirenje, mora da se prizna genocid, ali to je vrlo licemerno i daleko od istine. Jer ako stvarno želimo pomirenje između naša dva naroda, trebamo da priznamo sve žrtve, čije god da su. A u bošnjačkoj javnosti se trenutno vodi kampanja srbomržnje i svakodnevno se preko sredstva javnog informisanja običan narod truje lažima i samo jednoj strani prepisuju zločini, a drugoj strani samo žrtva, što ne može da bude istina. Glasanje u Generalnoj skupštini odloženo je do daljnjeg, zbog navodnog usaglašavanja teksta rezolucije. Ali ako ste gledali prošli video, rekao sam da zapadne zemlje ne bi ni iznele rezoluciju na glasanje da već ne znaju da će se ona izglasati. Kritikovao sam i domaće diplomate da nisu odradili svoj posao kako treba, međutim izgleda da su ipak bili na visini zadatka, jer čim je glasanje pomereno, to znači da je puno zemalja koje bi podržale naš stav. Tako da možda ovu bitku i dobijemo. Ali ono što mi ne uliva nadu je to što je savjetnica predsjednika Aleksandra Vučića, Suzana Vasiljević, snimila 2005. godine film o zločinu u Srebrenici pod nazivom Srebrenička sećanja, za koji je te godine nagrađena Zlatnom maslinom za režiju na televizijskom festivalu u Baru. Kako će se sve ovo završiti, ostaje da vidimo.
Pozdrav!